Sanibonani bafowethu. Ngithemba ukuthi niyaphila. Ngithemba ukuthi khamba kahle. Kulosula namhlanje. Nansi into ebalekile ngifuna sikhulume ngayo. Noma ngifuna ukuthi siqapheleni sonke njengabantu bakamoya. Njenganabantu abasafuna ukukhula emoyeni siphile silapha abantu futhi. Ngifuna into siyiqaphele kakhulu ngoba abantu abaningi yabashaya. Over expecta lokho kumele ngabe uya expecta wena ugcina over expecta. I hope iyezwakala lento ukuthi ngisho ukuthini mangisho nje noma ngithi ukulindela into ngokwedlulele kunalokho kumele ngabe uyakulindela. Mhlambe kanje mhlambe kube khona umuntu okuthembisa ukuthi uzokuthengela uhalf wesinkwa wena ugcina usu expect ukuthi uzokupha izinkwa eziwu2 igcwele. Example kahle le ezokwenza understand. Kukhona abantu esihambe nabo endleleni sibanceda sibabambe ngezandla sibafisela okuhle ukuthi bekwazi ukuthi bephumelele endleleni ngamoya because bona balindele okwedlulele kunalokho abakuphiwe noma kunalokho nabo bagcine besale endleleni. Ekusayela ungabe endleleni bagcine bewa abanye bagcina sebethi asilutho noma besithuka namanje abanye bakhona besasithuka kodwa ke kungasho lutho lokho because inhlamba inamathele emzimbeni. But lento ngifuna siyiqaphele because laba abantu engikhuluma ngabo ibashayile kakhulu. Uma ngibabuka hleze bona bangangabona noma bangangavuma ukuthi bashayile kodwa ibashayile no because ba over expectile kunalokho kumele ngabe bakulindele endleleni yabo. So mangithi over expecta ke kukhona izinto esithi mazenze sithi mazenza sihambe indlela kamoya njengabantu bese siya expect okay fine njengoba ngilashwa ngiexpect ukuthi ngiphile ku right lokho expecta kahle vele because aim yokulashwa ukuphila. Bese kuba khona inkinga eba khona umuntu ukuthi njengoba ngilashwa umkhulu usigegede ngiexpecte ukuthi mangabe siqedile lapha sengiphila bese ngihlola njengomkhulu usigegede. Ngiexpect ukuthi bese ngilapha njengomkhulu usigegede. Ngiexpecte ukuthi la ekhaya kugcwala abantu njengakumkhulu usigegede kanti akukho njalo. Kumele sibuye understand ukuthi umuntu nomuntu unesabelo sakhe asiphiwe. Wabelwe okwakho nawo akusho lutho ukulashwa usibani manyana because ukulashwa nokuthwaliswa izinto ezimbili engafani. Mhlambe mangabe umuntu yokuthwalisa unga expecta ukuthi hayi shuthi njoba lo muntu onithwalisayo la kwakhe kungena abantu abawu500 nge2 days nakimi kuzongena 500 because yilwane lezi abazenza kodwa masithi siyalapha singakwazi ukuthi sikulaphe. Mhlambe mina uyangibona ukuthi mawufika kimi ngolapha ubona mhlambe ukuthi ngosuku kufika abantu abawu6 noma kufika 9 wabantu but wena uzobe wenza iphutha mangabe nakuzo expect 9 abantu noma 6 abantu because number 1 ukuze kwabantu balethwa ukugula abalethwa ukuthi ngoba nakho for the fun of it balethwa ukugula. So awazi namhlanje ukugula abantu abangaka bazofika kuwe. So wena ma expect ukuthi ufuna kufika abantu abawu9 namhlanje so over expectile kule lokho kumele ngabe expectile wena then uzoyenza nemva lokho uzohamba uthi wena hayi awuthi ngiyokhuphula lento yami kanti usiyothwala sebekufaka izizwe sekugcina kufika abantu abawu50 sebakuhlula usuyafa. Uyabona over expecting nalokho kumele ngabe expect kufana lento leni ugcina usiyibona ukuthi abantu bebize abantu ababalaphayo ngama client akusiwa ama client akusile business leli. Umuntu uzomlapha at least mawuthi isiguli usungasho umuntu uyisigulana but mawuthi uyisiguli sokusho ukuthi lo muntu uzolashwa umuntu lapha umuntu osukogula. So asiyeke nokuva expect kunabantu esambe nabo bafike bathi mkhulu ngicela ungise emanzini sabathatha sana bemanzini base makubuye emanzini basuke base ba expect ukuthi njoba sengibuye emanzini ngizobe bese ngiyaboniswa even nasemini ngibhekile ngizobe ngiyahlola forgetting ukuthi njoba semanzini bese ngayela ukuthi sithi uNkulunkulu sicela ukuthi ehlole sicela besiyogeza idlozi ukugeza idlozi akusho lizobuye bese liyahlola uhlolela abantu cha amangala kunesigaba sakhona kumele uzufike lapho awumani ufike isinoma kanjani. Uyayibona lento yokuhlola abantu baye misunderstand kakhulu lento lena ukuthi umuntu maye emanzini uyama expectations ukuthi mangibuye emanzini I know for sure ukuthi ngizobuya bese ngibhulela abantu kanti uyaqala ke emanzini usuzobuya ubhulela abantu ufike emanzini. Yabona
So nanokuthi kwesinye isikhathi masiye emanzini bese kuba khona abantu aba-expect amaphupho amaningi uma sibe emanzini bekhohlwa ukuthi njengoba seligezile idlozi lizokhuluma uma selifuna lona. Thina silwela ukuthi ligezeke libe lihle kube bese lekwazi ukukhanyisela. So asiyiqapheleni lento yoku-over-expecta izinto ngoba iyasilimaza mentally, even spiritually iyasilimaza lento ngoba umuntu ugcina simgcine sendleleni elashwa. Uma isalashwa kanjani endleleni futhi yena akasakutholanga lokho ekufunayo bese iyaqhuzuka ebese ethi lento zedlozi iseyeka. Ake ngobekisela nansi example yokugcina umuntu egcine seyiyeka indlela yedlozi kanti akumele yeke bese ngene enkingeni. Kunalabantu abadumile noma ngithi esasibazo badumile baya actor benzani esababona phambi kwamehlo ethu bahamba bayothwasa. Bafike bathwasa abantu maqedwe ukuthwasa babuya baba izangoma for that short time beyizangoma, then after the boom sebeyibeka umngoma sebe khuluma kabi umngoma bathi into yaSathane. No, akukho njalo ukuthi into yaSathane, ingoba bona baye engomeni benama expectations noma be over expectile bathi mabebuye ekuthwaseni bangakuthola lokho aba-expectile base baqhuzuka endleleni. Abangabe besakhona ukuhamba ngoba bakuthola ngaloko okufunayo base balahla ungezi ngeinhloso ezithile. Bona bahluleke ukulinda kwabo isabelo sabo, isiphiwo sabo. So nawe mangabe uzohluleka ukulinda isakhe isiphiwo siphedlozi lakho bese uexpecta kakhulu kwedlulele uzolimala uzoqhuzuka. Lento ifana nasekukholweni, ukholo lukumuntu. Kodwa umuntu mangabe kwesinye isikhathi ezohamba ngendlela engahanjwa ngayo ugcine seqhuzuka ekholweni bese eyawa ekukholweni egcine ngabe sakhona ukubuya. So bantwana bedlozi asiqapheleni unga over expect, lindela noma ngayini oyiphiwe idlozi lakho ngoba njengoba izulu liphazima ngaphandle mhlawumbe uzobona mina ngithi hey mina ngisayenta namhlanje. Lokho akusho ukuthi wena ungayi ngoba wazi lakho idlozi noma selikulinde noma senzenjani. Yenza okuphiwe idlozi lakho. Asithi sikulapha sikusemanzini sikuseyintabeni kodwa ukusho idlozi lakho wenza kona siyokuhlela emanzini kulungile ngoba liyasha idlozi lakho. But asingathi masibuye emanzini bese nje hey yazi I feel like manje mele ngiyothenga amathambo lapha eFaraday noma lapha emarket uzongena enkingeni. Musu over expect izinto noma ngithi musu expect ngokwedlulele because uzoqhuzuka kuwe bese uhluphekisa ingane uhlupheze isizukulwane sakho ngoba sihlupheka nje sashushiswa omkhulu bethu abeqa izinto bangazenza ngendlela. Ngiyabonga abafowethu ngathi ningaphila nje ngathi ngathola isifundo futhi lenkulumo engiyikhulumayo ukuze nakhe yakhe nemndeni nawo wonke umuntu oyibukayo le video njengamanje. Ngiyathobeka kakhulu ngathi ukuphila ngingaba khona.